Bakwethu siyalamukela uhlelo lwamaviki wonke. Buza iBhayibheli uphendule olamukelayo ngumfundisi uS Ndlovu. Ngiphathwe izimpofu ezimbili uCK lo OP ngathi balibingelele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyadibana njalo uhlelo lwethu buza iBhayibheli kuphendule okhulumayo umfundisi umpofu uCK. Salibonani balaleli, siyajabula njalo ukuhlangana kuleli viki lapho sifunda khona ilizwi likaThixo ndawonye. Sengathi uNkulunkulu angaba lathi njalo nxa sifunda okwaleli iviki umfundisi OP Mpofu. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Ithini imphinde inombolo zocingo 0718 44196 0718 44196 nxa ulombuzo kumbe ufuna ukubana uthole ugwalo uthiwa Great Controversy ngesilungu loba ngesindebele, thumela umbiko wakho khona lapho siza kukuncedisa. Bafundisi, namhlanje sikhangela indaba yeGehena. Kanye kuleli ibala elithi Gehena esindebele ngaphandle kweGehena. Hayi lona lelo. iGehena kanje manje siqalisela lapha nguOP nguCK. Ya yekela ngiyisungule ye. So lapha sinanzelela ukuthi engcenye ngingacela ukuthi asifundele uverse ngo10. Yikho lapha sisukela khona lapha kusambulo ngo20 iverse ngelika 10. Funda mfundisi CK. Ngiyabonga usambulo ngo20 verse ngo10. Lo Sathani owayeduhise waphoselwa ecibini lomlilo lesulfur lapho kukhona isilo lomprofeti wamanga. Ziza kuhlupheka khona emini lebusuku kuze kube nini lanini. Siyabonga. So sifuna kakhulu umugcalwana othi ziza kuhlupheka imini lobusuku kuze kube nini lanini. So umbuzo esifisa ukuthi siuphendule kuleli viki umbuzo othi kathi abantu nxa kuthiwa baza ujeziswa bajeziswa kwesikhathi esinganani njalo iGehena leli ekuyini. So okwaqala singasungula nguveza iGehena ukuthi iGehena kuyini. iGehena singaqala ngunanzelela ukuthi akula ndawo khathesi emhlabeni ebizwa kuthiwa kuseGehena. So khathesi nxa abantu besifa akula umuntu okuthiwa uyeGehena njalo akula umuntu okuthiwa uyeparadise. Abantu bonke baya emangcwabeni ngabona sike sakuthinta emavikini adlulileyo. Kodwa iGehena ke kukhona apha emhlabeni ngesikhathi uNkulunkulu ngemva kweminyaka eyinkulungwane ngesikhathi uNkulunkulu esejezisa obani abantu ababi. So singathini ngamafeatures singathi iGehena ngumhlaba wonalo ngesikhathi sokuphela kweminyaka eyinkulungwane uNkulunkulu ejezisa abantu ababi ngokwahlulela kwakhe kokugcina. Kodwa khathesi akula ndawo esingathi kuthiwa kuseGehena lapho kuhamba khona abantu besiya kutsha nxa besifa. Angazi ukuthi nguyombe nguCK chasisela ngokutolika kwalelo libala elivela ngaphi elithi Gehena vele. Ibala elithi Gehena lelo vele silithatha ngaphi umfundisi yachazisa ukuthi kuyabe kukhona apha emhlabeni. Kuyabe kukhona apha. Akula ndawo okuthiwa iGehena. Ukutsha khona abantu kathesi. Ukutsha khona abantu kathesi. Izaba khona kunjalo. Siyabonga mfundisi CK. Ngiyabonga mfundisi, ngizaqala ngokufunda incwadi yemilando wesibili kumbe isikronike zesibili chapter ngo28 verse ngelesithathu. Isikronike zesibili chapter ngo28 iverse ngelika 3. iBhayibheli lithi lona ke wachisa impepha esihotsheni saseBeni Hinomu wachisa lamadodana akhe aba ngumnikelo elingisa amanyala enziwa izizwe inkosi iyazixotsha phambi kwabako-Israyeli. Ngizafunda futhi uverse ngo33 iverse ngelika 1 khona phana. Sahluko 33. Ubani lo nguJeremiah mbani? Hayi umlando isikronike zesibili. 33 verse ngela kuqala. Ithi yona ke uManase wayeleminyaka eli12 lapho eqalisa ukubusa. Wabusa iminyaka engama-55 eJerusalema. Wenza okubi phambi kwenkosi, walingisa amanyala awezizwe inkosi ayizixotsha phambi kwabako-Israyeli. Singananzelela la amavesi esiwafundileyo la mfundisi wami. Sizananzelela ukuthi ibala leli elithi Gehena livelela esihotsheni lesi okwakuthiwa iGehinomi, ivali yaseHinoma. Yayitholakala ke esigodini
esingase zansi kweJerusalem so yikho lapho kuvela khona izizwe lezi zazisenza amanyala ukuthi babechisela abantu kunaphana bechisela lemnikelo kunaphana yikho uNkulunkulu izizwe lezi ngamanyala ababeze ngamaKhenani ababenikela ngabantu ababo yikho okwenza ukuthi uNkulunkulu anike indawo yabo kwaba kwaIsrayeli ngoba babebulala abantu bebachisa khona phana so kulapho kufelela khona leli bala lithi Gehena. Mfundisi ophi siyabonga ngiyayiqhuma khona phana futhi njalo ngokuya kwesikhathi ke igama leli lokuthi Gehena leli lacina liguqulwa futhi lisiba kuthiwa indawo yokwahlulela ngizafunda lapha uJeremiah ngo7 ivesi ngelika 32 lo 33 ithi yona ngakho ke qaphelani insuku ziyeza utsho uThixo lapho abantu bengayithi iThofethi kumbe isigodi saseBeni Hinomi kodwa isigodi sokubulala ngoba abafileyo bazabangcwaba eThofethi kuze kusweleke indawo lapho ke izidumbu zabantu laba zizakuba yikudla kwezinyoni zasemkhathini lezinyamazana zomhlaba njalo akuyi kuba lomuntu ozazethusa so lapha ngokuya kwesikhathi indawo le okuthiwa kuseGehinomi lapho kuvela khona ibayethi Gehena so kusho ukuthi uGehena lo uvela kuGehinomi lo yindawo esibona khona sokucina sokusiba indawo yokwahlulela ngokwakuqala lokho okwesibili njalo yindawo eyaqinisisiba yisigodi esokuchisela izibi amatitshala bamaJuda okuthiwa amarabhayi ekucineni bacina besithi indawo leyi kwakuyindawo yokuchisela izidumbu ezifileyo yokuphosela ingcekeza so nxa sokukhulunywa ngeGehena eBhayibhelini kusetshenziswa umzekeliso wayona leyo ndawo ukuthi le ndawo njengoba kwakuyindawo yokwahlulela njengoba kwakuyindawo yokuchisela izibi yikho ke iBhayibheli sithi ababe bachiselwa eGehena iGehena kuyakuba yiwonalo umhlaba lapho kuyabhujiselwa khona abantu ababi besahlulelwa nguNkulunkulu kodwa khathesa kulandawo okuthiwa nxa umuntu engafe mubi uhlayechiswa eGehena ngenye indlela iGehena le izaba khona ngemva kweminyaka eyinkulungwane kunjalo mfundisi uJesu uthini sikhe ngeGehena siyabonga sizafunda incwadi kaMathewu isahluko sesi5 ivesi ngelika 22 lo 18 ivesi ngelika 9 uMathewu ngo5 ivesi ngelika 22 iBhayibheli lithi lona kodwa mina ngithi kini ilo la lo othukuthelela umfowabo uza kuba lecala lokuthonisiswa lokuthuka umfowabo uza kuba lecala emphakathini lotshoyo ukuthi sidudandini uza kuba lecala lokuphoselwa esihogweni somlilo so ngamanye amazwi uJesu lapha leso isigili iGehena kunjalo yekela ke ngifunde lo 18 ivesi ngelika 9 ithi yona Mathewu ofana nayo iBhayibheli lithi lona ke uba ilihlo lakho likukhubekisa likhuphe kungcono kuwe ukungena ekuphileni ulelihlo lilinye kulokuba uphoselwe esikogweni ulamehlo amabili isihogo so ngamanye amazwi isihogo lesi yiligehena leli esikhuluma ngalo ukwenzela ukuthi nxa izitho lezi zomzimba umlimu asiphezona ukuthi sisincedise ekuphileni thina zingazisebenzisa kubi ekwenzeni izinto ezingayisizo siza kucina siphoselwa esihogweni enxa yemfundisi nje ukuzikisa ingqondo kukhanya ngani umlilo lo uchisa kakhulu lo ngoba uthayi sulfur kulama elements esulfur esiwaziyo ukuthi ilama temperatures okuchisa kakhulu ungathatha ulutho oluphosele phakathi kwesulfuric acid kuyancibilika konke kusale kwangana kube kungela lutho so yiyo le sulfur so ukuconjwa kompikitsha lo wesulfur lo kuthi ukuthi yonke into ezakuphosela ecibini lomlilo kuyafika lapho ezakutsha khona iphele kwangani kayikazibe khona ngoba umuntu ngazi umchise kathesi ngomlilo wethu lo angazi ukuthi uzincibilikisa amathambo ngelwenzeni ngiyangizwa ukuthiwa bayachisa even izidumbu kodwa angikwazi ukuthi ukuthiwa i-cremation okay ukuthi ingxenye kuba umbuzo womlotha konke kodwa lithi ukuthi lo phezulu uchisa kakhulu uncibilikise yonke into ithe isihogo iBhayibheli ithe isihogo iba la khona kalimnandi kunjalo umfundisi obi indaba yokuthi baza kutsha inaphakade
siyabona ukwakuthinta kwenye iviki lapho ukuthi sizakhuluma ngakho kunjalo so iBhayibheli nxa ufunda uSambulo ngo20 verse ngo10 mhlawumbe lo Sambulo ngo14 verse ngo9 zithi zona abantu laba kuthiwa baza kuhlukuluzwa usuku lemini kuze kube nini lani so kulezinye imfundiso ezithi ukuthi abantu laba bayabe belokho besitsha kuphela bephendulwa lokho besitsha bephendula emlilweni kambe kungaba yikho yini okuchiwo liBhayibheli so engcenye singakhangela ukuthi igama leli lokuthi forever ngesikhiwa kumbe nini lanini esinanzele ukuthi eBhayibhelini igama lakhona kalihambi lodwa ligama umutsho waleli gama uya ngokuthi lihlanganiswe lawapha amanye amagama kunjalo kusitsho ukuthi igama elithi nini lanini eBhayibhelini likuya ngokuthi nxa lisetshenziswe labantu kuthi ukuthi elikutshoyo kusebenza kuphela as long as abantu labo besaphila ngoba abantu kanjani bayafa kodwa igama leli nxa lihamba loNkulunkulu kuthi ukuthi licho okungapheliyo ngoba uNkulunkulu kanjani kafa so kabe sokumele sikhangele thina ukuthi kumumo wethu lo okuthiwa icontext lisetshenziswe lihamba labantu yini kumbe loNkulunkulu ngibona ngathi singakuzwisisa ngaleyo ndlela kuba lula ukuthi sibe kwazi ukuthi kuchiwo lapha nxa kuthiwa nini lani okay sikhe ithathe khona lapho ngiyabonga nini lanini sizafunda ke uIsaiah ku34 ivesi ngelika 9 nelika 10 ithi yona ke imifula yaseIdoma izaphenduka ingcino lomhlabathi wakhona uphenduke isolfa ilizwe lonke liza kuba ingcino echisayo liza kutsha ebusuku lemini kalikucima lentuthu yalo iza kuthunqa kokuphela liza kuba inkangala ezizukulwaneni zonke akula muntu ozadabula phakathi kwalo kuze kube nini na nini kusitsho ukuthi lapha ke ibala leli esikhuluma ngalo inaphakade libala elithi ukuthi nxa ababi bechiswe emlilweni kabasoze batshe kokuphela kodwa ke lapha bazafika baphele bacime sekuphele ungasela lutho kulapho kuyaphela khona indaba yonke yakhona njengoba ke chilo laphana ke umfundisi obi impofu ukuthi ngenxa yokuthi sikhuluma ngabantu ababi besitsha bona bafika lapha baphela khona ngabe nguNkulunkulu ongafiyo yikho besiyathi nini nanini kodwa ke leli lithi ukuthi umuntu uzakutsha aphele duku ngasale ngitsho lolutho olusala lukhona siyabonga ke sikhuluma indaba yokuthi isikhathi eside besifitshane besizabuya kithi sizafika kuyo imfundiso ungakayichi ngiyacabanga nxa ukhuluma ukuthi nxa ababi bengatsha iphakade yonke babe hlaba umkhosi phela bangibona babe sitsha bethulele ukuthi amlilo umnandi ngitsho baka kulomkhosi okukhala sibilo obuhlungu ake sicabangeni ukuthi iphakade yonke ophi uyabukholisa njani abanye ngapha bahlaba umkhosi ngeke ukholisa kunjani ngaba mnandi njalo ezweni nxa abanye behlaba umkhosi so ngesinye sezizathu sona leso sokuthi injongo kaNkulunkulu yikuthi asuse isono kundalo yakhe yonke kungaphindi kube khona isono futhi so nxa ukuthi ababi batsha iphakade lonke ukuthi isono asiyikuphela sizabe lokho sisikhumbula isono ngokubona abantu ababi benjani bejeziswa so ivesi le nxa ikhuluma lapha ithi umlilo uzavutha uzuqede abantu kawusoze uqhubeke uvutha kokuphela ngoba ithi yona kungavutha kuphele akula muntu ozadlula kuleyo ndawo kusithi ukuthi umlilo uyabe suvuthe waze wafika ngapi ekugcineni so uphakade lo uthi ukuthi umlilo uyavutha kuze kufike isigaba sokuthi nxa usuyenzile ekade kumele uwenze usucima kunjalo uqede wonke umsebenzi wakho kunjalo kunzima ukucabanga kunjalo engxenye yikho kule minyaka eyinkulungwane ukuthi abantu basuthiseke ngiyazicabanga ukuthi xa kulomunye wakho kumbe wena ubaba uphakathi komuzi ongcwele umama uphandle ngalo uyatsha kumbe umntana wakho uyatsha ngenxa yeminyaka eyinkulungwane izaqeda konke lokho imbuzo yonke uzwelo ukuthi uzikhethele ukuthi enze njani ake sidlulele phambili sikhangele indaba yephakade le fundisi ngubani usikhe ngwe OP singathatha uExodus ngo21 ivesi ngelika 6 iyasinika futhi esinye isibonelo esegama leli elokuthi phakade ithi yona ngakho inkosi yaso izasiletha kubahluleli bese bemletha emgubazini inkosi yaso iza kubhoboza indlebe yaso iza kuba inceku kuze kube phakade
Oh. Lapha kukhulunywa ligama elifananayo. ligama elifananayo futhi elithi phakade. So lapha kukhulunywa ngenceku, inceku ingumuntu, njalo inceku iyafa. So iBhayibheli nxa isithi uza kuba inceku kuze kube phakade, akuthi ukuthi kasoze afe. Kuthi ukuthi kuphela nxa esaphila uzabe lokho enjani eyinceku. So lapha nxa kuthiwa umlilo phakade, kuthi ukuthi as long as kuseselabantu okumele batshe, kuseselesono umlilo awuyi kunjani, awuyi kucitsha. Abantu baze batshe banjani, baphele. So ungaqeda umsebenzi wawo uyacisha umlilo, abantu sebepheli. Unceda mfundisi, iSodoma leGomora ngiyakwazi ukuthi nxa mhlamba sengeli kukhangela abafundisi. Kodwa iSodoma leGomora umlilo angazwavela phansi wavela phezulu. Ngizama ukucabanga nje ukuthi kwesinye isikhathi ngangizibuza ukuthi iSodoma leGomora indaba engabalekanga. Awubalekele kumlilo wakhona. Umlilo wakhona awubalekele. Ngoba umlilo kuthiwa wawusini ngathi uvela phezulu. So ngezinye indlela wawukhona indawo, kwakungena indawo ukuthi ngiyabaleka ngiyecasha lapha. Kufana lokuthi mhlawumbe engcenge ngesikuzushisayo ukuthi ngithi esigabeni sami nxa kusini izulu. Angeke ngathi ngiyalibalekela ngithi ngiyacasha lapha ngiyacasha lapha. Izulu lingcono mfundisi ngoba ngacatsha endlini. Endlini. Kodwa umlilo ungaze ucashe endlini uyakuthisa konke. Uqedele indlu yakho. Uyancibilikisa. Unjani? Inzima indaba le. Mfundisi sikhe indaba yokuphakade engasizayigqiba. Ngiyabonga nasi futhi esinye isibonelelo esisithola ku encwadini kaSamuel wokuqala. Isahluko sakuqala ivesi ngelika 22. iBhayibheli lithi lona ke kodwa uHana kayanga ngoba wathi kumngakhe kangikuhamba aze akhunyulwe eveleni umntwana ngikhona ke ngiza kumusa ukuba abonakale phambi kwenkosi abonakale phambi kwenkosi abesesala khona leli elesintu kale kukhiphi kuhleke kodwa ke elesikhiwa likubeka kucace ukuthi uzasebenza endlini enkosi kuze kube nini nanini. Esikwaziyo ukuthi uSamuel esaphila kuphela esaphila wasebenza etempelini esaphila kodwa khathesi kakho ngoba sowafa. Siyabonga kule ndaba kaFilimoni. kuFilimoni 1 verse 15. Nxa uPaul elobela laphana uFilimoni uthi kumele umamukele uFilimoni njengesisebenzi sakho iphakade lonke. So nxa kukhulunywa futhi ngo-Onesimus laphana ukuthi u-Onesimus lokho ephila la namhlanje. Kodwa u-Onesimus wayezasebenza kuFilimoni kuphela nxa esanjani, nxa esaphila. So lapha siyabona ukuthi kuvamile ke eBhayibhelini ukuthi kusetshenziswe igama leli lokuthi phakade. Kungatsho ukuthi into yankhona kayipheli. Kodwa kuya ngokuthi isetshenziswe kuphi umumo. Nxa isetshenziswa kumayelana labantu kuthi ukuthi lisebenza kuphela as long as umuntu lo esekhona lingasebenza. Kodwa nxa umuntu esephelile liyama ukusebenza. So abantu bazakutsha kungaphela umlilo uyacisha umlilo. Bona niyakuchasisa abafundisi. Angazi likhona esisibonelelo futhi esifuna ukusinika singakedluli khonapho. CK esingakutsho lapha ukuthi isigwebo lesi siza kwenza umsebenzi. Isigwebo lesi sabantu abazachiswa emlilweni siza kwenza umsebenzi abantu labo isono size siphele. Kasisoze sisenze umsebenzi sihlale siloko sikwenza kokuphela hayi siza kwenza abantu baze baphele isono size siphele kuyabe sokuphele khonapho umsebenzi wakho. Ngamanye amazwi mhlawumbe singathi impumela yokwahlulela iphakade. Kodwa isenzo sokwahlulela siyaphela. So ngezinye indlela isenzo sokwahlulela ikuchiswa kwabantu ngomlilo. Impumela ukuthi abantu abasoze baphinde bavuke futhi. Abanye bayabuza abafundisi ukuthi uNkulunkulu lothando sure abantu batshe bekhala singathini. Bakhona abangakholwa konke sikukhuluma bethi uNkulunkulu lothando kakhulu ngaza ke abukela abantu besitsha. Kodwa la komfundisi wami ngeza ke kube mnandi ukuthi umuntu ongafuna ukuya ezulwini ayehlala noNkulunkulu inaphakade uNkulunkulu amforce ambambe ngamandla ukuthi amfake ezulwini. Ngenye indlela mfundisi ukukhetha kwawo. Uyahlonipha ukukhetha komuntu. Njalo uthando lwakhe luthi ukuthi kumele kwenziwe njengokukhetha komuntu. So umuntu nxa evumele isono ukuthi sihlale emzimbeni wakhe uNkulunkulu uzafuna ukubhubhisa isono konke lezoni ukuze ahlambulule imvelo yakhe lendalo yonke. Engasenhle ngadlula mfundisi isizathu lomthetho ukujezisa ukuthi uthini nxa sikhala umthetho ukujezisa. Siyabonga. Mhlawumbe angasifundela kuLuka 12 sithola isibonelo esihle lapha. kuLuka 12 verse 47 no 48. Right. Luka 12 verse ngelika 47 no 48.
njalo ke laleyo nceku ebisazi intando yenkosi yayo ingalungiselelanga ingenzanga ngokwentando yenkosi yayo izakutsha imvivinya izakuchaya imvivinya eminengi kodwa leyo ebingayazi yenza okufanele ukuchaywa izakuchaywa imvivinya eyingcosana ilo lalo ophiwe okunengi kuza kubizwa okunengi kuye lalo ophathiswe okunengi kuza kubizwa kuye okungaphezulu kwalokho. Yebo. So lapha sifunda ukuthi sike sakuthinta ukuthi abantu abasoze bathi isikhathi esilinganayo. So iBhayibheli nxa kulenceku ezimbili. Inceku ezimbili zonke zombili zingenza ulutho olufanele ukuthi zichaywe. Ukuthiwa inkosi nxa isihlola iyakhangela ukuthi inceku le ibikwazi yini. Nxa dikwazi ichayiswa ezinjani eziningi. Nxa dingakwazi ichaya ezinjani ezincane. So uNkulunkulu nxa isahlulela abantu la uyakwahlulela abantu kusiya ngokukhanya abakutholileyo. Kusithi ukuthi ozakutsha kakhulu udlula bonke abantu uSathane uqobo lwakhe elandelwa zingilosi zakhe. So abantu baza kujeziswa kusiya ngolwazi abalutholileyo lokuhlamukela kwabo uNkulunkulu. Bengisithi umfundisi asozubaleke kakhulu kithi isihlezi lapha sobathathu kunjalo ukuthi ulwazi oluphiwe lomlando ophiwe laba abathu abangabafundisi abathi ngabapostoli abathi ngabaprofeti kunjalo kumele babekwazi ukuthi ukuthi ayikuyilahla azithulele khona ngale kasoze athi njengelunga lakhe lebandla kunjalo isijesu sikhulu ngoba befanele azi ngcono kunjalo kunjalo usibeke kuhle sibili ukuthi ngenxa yokuthi thina umlimi usiphe umlando omkhulu lokukhanya okukhulu lesijeziso sethu nxa singalahlwa kasizi kulingana lesamalunga ethu ngoba thina into kumele sibakhokhelele ukuthi baphile impilo ehlambulukileyo. Siyabonga kakhulu ukuthi abanye bayathatha isikhathi esifitshane ngambalo lungwalo bane great controversy baza kutsha njengephepha kunjalo abanye baza kuthi isikhathi eside kulabanye abantu abamfuzileyo uSathane ngicabangela khona ukuthi bathatha isikhathi eside bakhona abamfuze esibili qatho ezigwenqa zakhe balazo kunjalo mhlawumbe ukuthi umuntu lesihluku engaquma umuntu isandla amqume futhi ambulala isihluku kunjalo umuntu lesihluku lesiyane umuntu ongasela mzwa ngedwa ongasela sazi ongasayisabi isono kunjalo uthola ingxamunye ebulala abantu kumbe uhambe bulala kuphela abantu kunjalo kuzaba nzima enxe singangezelela okunye futhi la silokho sikhuluma indaba yona leyo yesijeziso kuPetro kuJakobe ngo3 ivesi ngelika 1 ithi bazalwane lingabokhalela ukuba ngabafundisi uJakobe ngo3 ivesi ngelika 1 bazalwane lingabokhalela ukuba ngabafundisi lisazi ukubana liza kwahlulela ngokwahlulela okunzima esikhiwe ithi stricter judgment so ithi yena nxa umuntu engumfundisi kumbe ngumkhokheli ukwahlulela kwakhe akusoze kulingane labantu abalandelayo ngiyelekelela khona okuya ukuthi akusoze kulingane lokwamalungu ebandla ngoba yena ulisesigabeni eseduzane loNkulunkulu lobudlelwano obuseduze loNkulunkulu njalo uphiwe izibusiso mhlawumbe eziningi kumbe ngithi mina ngesikhiwa uphiwe ama privileges amaningi angazange aphiwe bonke abanye so uNkulunkulu nxa esemahlulela uyamahlulela ngesilinganiso esilukhulu esedlula abaningi kunjalo livesi mfundisi ngabuya ibala kakhulu ngoba abantu abaningi bayathanda igama lokuthiwa mfundisi kunjalo angikhothi bayibala ivesi le kunjalo ngoba nxa uyibala ukwazi ukuthi nxa uthatha igama lelo okwakhuhlulela kuyedlula kwabantu phezulu kunjalo nxa abanye betshaya 1 wena ungachaya 10 kunjalo chaya 10 mfundisi sikhe sizafunda incwadi kaPetro lapha uPetro wesibili sahluko sesithathu ngesingelika 10 sesidluthu uSathane uzahlupheka kakhulu iyo yakiyo siyayidinga naliyana kunjalo so njengoba silandela umlando kumbe silandela umkhondo othona ophiwe okunengi uzajeswa kakhulu sinanzela ukuthi uSathane uqobo lwakhe wayesezulwini wayeyinduna yezingilosi zezulu so uSathane wayemkhulu esezingeni eliphezulu kodwa wahlamuka kunjalo so uNkulunkulu nxa esemahlulela uSathane uzaphiwa isigwebo esikhulu kulesabantu bonke okwedlula lengilosi zakhe azidukisayo kunjalo ngoba ulomlando futhi wezono zabantu bonke ngoba nguye umsunguli wani wesono so isigwebo sakhe sizaba sikhulu kakhulu ukudlula esabanye bonke mfundisi sikhe busafunda lapha uPetro
wesibili isahluko sesithathu ivesi ngelika 10 usiya phambili ithona ke kodwa usuku lwenkosi luza kufika njengesela kuthi izulu lidlule ngokuhlokoma okukhulu konke kuncibilikiswe ngumlilo nomhlaba lemsebenze kuwo kuzakutsha njengoba konke kuzancibilika ngokunjalo kumele ukuba linanzelele ukuthi lingabantu abanjani ekuhambeni kwenu okungcwele lasekukhonzeni uNkulunkulu engxenye ngeqe u12 lapha ngiye ku13 lo14 ibisisithona ke kodwa ngokwesithembiso sakhe silindele izulu elitsha lomhlaba omutsha okukhona kuwo ukulunga ngakho bathandekayo lokhu lisalindele lezo zinto chisekelani ukuba lifunyanwe nguye lingela cwashana lingela sici lilokuthula so ngamanye amazwi lapha sithola ukuthi njengoba kuza kuncibilikiswa ngomlilo thina ke okumele sikwenze kathesi ukuthi siphile impilo ehlambulukileyo sibekezele ukwenzela ukuthi ekucineni kwako konke sithole impilo enaphakade Yobudisi nza kunika ithuba lokuthi igama elilodwa ngendaba ebezikhuluma eGehena kulungile igama elilodwa engingakutsho kuphela ukuthi kasibalekeleni ukuya kutshe emlilweni siye kuJesu uvele walungiselwa abani kwiconversation njalo walungiselwa uSathane lezi umlilo olungiselwa uSathane lezi ngilosi akula sizathu esokuthi wena lami siye kuba khona kulowo mlilo asowethu balaleli liyayizwa indaba akakho umfundisi onxusela abantu emlilweni kunjalo uJesu la kazange anxusela abantu emlilweni umlilo walungisela uSathane lengilosi zakhe ungamphelekezeli umyekela ahambe yedwa unxuso luza kithi nxa sigqiba indaba ngalokuthi ulungisela ikhaya antu Jesu washo njalo bafundi kunjalo wathi ngiyalilungisela indawo ukuze lapha engikhona lani libe khona kazange athi uthi ngiyalilungisela indawo yomlilo hayi umlilo ulungisela uSathane lezingilosi zakhe hathi wena hathi mina Nkosi isiphathisi sibe lokukhetha okuhle konke yikukhetha kwakho uNkulunkulu uzahlonipha ukukhetha kwakho kasidibane njalo kuvikelizayo endaweni efana nayo ngesikhathi esifana nayo Inkosi sifusise siyabonga